enti enche bia na eye Captain Smart ebe kan say eye media adwuma die wa kwete onye media adwuma biem okotena fie agina home. Captain Smart aka sansem no 2 times last year, that was last 2 years, and Obeka say eye media adwuma die wodeni na aba wiye but osanso eba adwuma. And at this month ya Captain Kwadwo Smart onu kuro ya esanso beka say eye media adwuma ye into onye media adwuma biem na amanfo nyina ed.To say Captain die sa na da bia ote enti be 2 weeks 2-3 weeks yente Captain Smart ne nka biem abusuanti na obi anim say Captain Smart ajai adwuma okotena fie adwodwo ne ho kakra na ende de ye ho na hu Captain Smart anim say sometime yes wasanso aba adwuma e onua TV biem abusuan oba bebo adwuma na Captain Smart eba ye no ensamo Captain Smart ede ba ye no abusuan esewani pa utie de Captain Smart no kan ye na utimi say ewiase no bibi e wo ho na wakansem achechensem de ohun ye e wo efie no kwotena within 2 weeks or 3 weeks ni mu no Captain Smart akansem abusunya ha egi Kwabi media so message so best subscribe na wa share ama foforo nso eden atie bi abusunya say ye ba eye Captain Smart ne return na wasan aba adwuma bi mu a ne nsem o de betu dwa no eno na mema won so eden wati bi Captain Smart chire mu a okotena fie 2 weeks okotena fie no sanke enye nyame a anka yante asemde yes asemo Captain Smart ka no wose sanke enye nyame a anka Ghana yante asemde because okofie oko unconscious so what you say otwa ehweye onhu hwe na ochie ni sem bebre di ohun ye abra oko unconscious die na efa nani so na Captain Smart chire mu a sesi apane de wagye yakopon adi first no na so obi bom paye kra onji sa nipa ni di ana okoba bi na osofo bi ka se na obeye wei bebi besi yahu abofo yahu sei Captain Smart chire mu na onji ndi until say ono ankasa ehu sa ensem no yes he said wagye yakopon adi pa abusunya na enye yize na me se wo bre no yentie de Captain Smart na okay Jimmy Chebad ebia wukuya da na fiada na ebo mama ne okay bibi wo wiase sure the last 10-12 days in Temuni no what you win in the course so oh yeah the course yeah, sure me trashe in kamiu I mean that that was it. Wow. Sure. Me friend me elder back on. Okay. The friend is but other people there me friend want me here. The friend elder na Eldo Dikru. Yes, at least one boni did several times. Eldo Dikru war Uforikrum district. Okay. Church of Pentecost. Yeah. Embrebi also Diana we hu osoro na nkrofo hihye fita ene ade mi dwai ye po asoro mi dwai da be friend am say elder bra nti mo de bia mo be so dae bia no mu hu osoro ene nipa de fita obi ho wu a ye nhye ne fita enso mo be kasa afi be ye ebe du ba bi no mu ina akoye fita ne aye no many breye me so for ma me back ono so sa na me keka kire no ba jebi mi twahwe ye na mo friend Koma no yeah the things I saw with this my 2 eyes I was telling Afia okay jebi wan sum nyame ye na wu aso be ye shibruta no oje we make Captain Smart na make on NGND professor Abwabi akowo NGND professor na make catch David wow wow the things I saw and how those things were revealed and how we played off no David wow wan sum nyame ye na wu a waso be ye shebruta. You know what happened? Let me say the better Wednesday. But let me tell you a bit of it.
na yɛte sama hat na ase na yɛdidi Alhaji ɔyɛ Muslim Yeah. when chi chairman Yeah. ɔyɛ Muslim Casco, yeah. ɛne me sɛ ɔmo mfa car bi mbra na afei yɛntɔ Okay. nti yɛdidi ɛna mehu sɛ aduane ne baako asɛ fa me hwene mu aba na me wipe it off. That is what I remember. Oh, so that who did he? Yɛdidi nyɛ sɛ me nko a Bibi anyo. bibi anyɛ me Wante hwe. And Obonfo no. hwe nyame. Bibi again counts. That is all I saw. I see. Until sɛ me de so bɛte me ɛwɔ hospital. And between one way farming, baby or farming, any car ɔmo de me tu mu ne deɛ mɛ ho ba me ni so te me no ɛna me hu car Now yɛde me tu mu ɛne baby anamida. Wow. Mbusa sɛ na hands way. But the things I saw me kasa see a show no yɛn to aso no. Ade be chiasa. And ebi anyame yɛ adom efiada na afei yɛtimi aka ne yie paa. What is sɔfo bi enya cancer da ma ekunu da wɔn bi da. We yeah, mate be that, but me Intense. Yeah, normal. Tebusafo, we are back. Yeah. Enjoy adwuma bia. And everybody sanka munima. Kwa kopɛ da de eche bia hye. So this week maybe next week unhumi. Oh, no, me can say me ma. Unhumi the usual smart. I mean, I need to go through a certain process to get everything done and done correctly and properly. Na fail. Yeah, then the brofo aba. Yet me, aye, who be auntie. Maybe Bobo Jibine. If you anka till we take over completely. Thank you for praying for me. I'm back. Abusunya, utie de ye Captain Smart or kana utumi hu se ewiase ne bibi wo ho. Enti se wote wona se 1G bibi andi a obewu na ewiase no ewo ho. Ye won krofo bi wo ho am wo wiase we mu. So osofo bi eka bibi kire omo a chense like osofo nko odi agro o mani so sa na ya ye hu nkrofo bi bibi o wiase pa se bibi ento wa ohun se bibi e wo wiase da obetwa hwe na obehu se bibi e wo wiase ba bia obekọ no aho na obehu se eniema de ewo ho yakopon esanso ewo ho enti se osofo bi ka bibi o se den ogidi abusunya ha na mede obesi message so obe subscribe na wo share ama afoforo nso ayeden atie bi na cloud bye bye.